amahoro y'Imana kuri bo natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ndagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mu mbere bagirwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka kanda like ndetse uretse igitekerezo cyawe aho muri section ya comments. Ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkurikize mu nkuru zivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragana he? Nawe igihugu cy'u Burundi cyo gishobora kwisanga mu mazi abira kuko igihugu kiyemeje kwinjira mu ntambara itari yacyo kiba kigomba no kwitegura ingaruka zose zizakurikira. Uyu munsi turabagezaho inkuru idasanzwe iteye impungenge kandi ishobora guhindura icyerekezo cya politike n'umutekano mu karere. Cy'Afc M23 umutwe umaze kwigarura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukabona akomeje gukomwa mu nkokora n'ingabo z'u Burundi ziryamiye amajanja mu bice byahitwa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ushobora koko kwagura urugamba rukajya no ku butaka bw'Uburundi. Perezida w'Uburundi Ndayishimiye yabarenze umurongo utukura igihe afataga icyemezo cyo kujya mu ntambara aho we n'ingabo ze bari kurwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Uburundi bwashuye iki muri intambara? Ni iki kihishe inyuma y'iyi mikoranire ya leta y'u Burundi na leta ya Kongo? Uburundi nebwa burimo guhinduka igikoresho cy'intambara ibera muri iki gihugu cyangwa hari inyungu zibanga ziri gushakwa n'ubutegetsi bw'u Burundi? Uyu munsi turasesengura amahitamo ya politike y'u Burundi, amakosa akomeye Perezida Ndayishimiye yakoze n'ibimenyetso bigaragaza ko AFC M23 ishobora gufata icyemezo cyo kugaba ibitero karabutaka ku Burundi mu gihe cyose yabifashe umujyi wa Uvira. Ni inkuru ishingiye ku busesenguzi bw'umwanditsi w'ikinyamakuru ityazo.com. Ariko ibibazo bikubiye muri iyi nkuru birenze umwanditsi, ni ibibazo bihangayikishije akarere kose muri rusange. Ntucikwe n'iyi nkuru kuko urugamba rushobora no kurenga imbibi za Kongo. Nguhaye ikaze. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, ihuriro Alliance Fleuve Congo ririmo M23 rikomeje kugaragaza ubushobozi bwo kwagura ibikorwa byaryo bya gisirikare. Kimwe mu bihugu byegereye Kongo gishobora kwibasirwa n'ibi bikorwa n'u Burundi bitewe n'uruhare rwagize mu makimbirane yo muri gihugu cya Kongo. Iyi nkuru irasesengura impamvu nyamukuru zatuma AFC M23 igaba igitero ku butaka bw'u Burundi n'amakosa ya politike n'umutekano Perezida w'iki gihugu Ndayishimiye Yakoze yatuma iki gihugu cye kijya mu kaga. U Burundi ni kimwe mu bihugu byemeye kohereza ingabo muri Kongo binyuze mu masezerano ya IACRF ndetse no mu yandi masezerano ya gisirikare bagiye bagirana n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe yagiye agaragaza ko ingabo z'u Burundi zagiye zifatanya n'iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rezo FARDC mu bikorwa byo guhangana M23 ndetse na twirwaneho. Ibi bikorwa byafashije Kinshasa nubwo bitagize icyo bigeraho, ariko nanone bishobora gufatwa nk'ubushotoranyi kuri AFC M23 by'umwihariko mu gihe ingabo z'u Burundi zifatanya n'imitwe nka FDLR ndetse na Wazalendo. Hari ibimenyetso by'uko Burundi bwabaye icyanzu ku mitwe irwanya AFC M23 muri rusange, kuba u Burundi bushinjwa gufasha imitwe nka FDLR, Wazalendo cyangwa abandi bafite aho bahuriye no kurwanya u Rwanda cyangwa Uganda bituma AFC M23 ibufata nk'inyongera ku bibazo bya Kinshasa. Ubwo buryo bw'imikoranire bushobora gutuma u Burundi bufatwa nk'umufatanyacyaha muri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa muri Kongo. Perezida w'Uburundi Ndayishimiye yahisemo kwishyira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kuba hagati cyangwa se kuba umuhuza muri kibazo cya Kongo. Uwo mwanzuro wafashwe mu gihe ibindi bihugu bikomeye byo mu karere byagerageje kwirinda kwinjira mu ntambara ifite inkomoko ku mateka maremare y'amacakubiri n'ubusahuzi bwa Kongo. Aho gutanga umusanzu w'amahoro, u Burundi bwahisemo kohereza ingabo mu rugamba rutari urwabwo binyanyije n'inyungu z'ubusugire bw'igihugu. Hari kandi ikijyanye no gushyira imbere inyungu za politike y'amahanga kurusha iz'igihugu. Kwemera kwinjira mu ntambara ya Kongo byatumye u Burundi bwishora mu mibanire y'amahanga idashingiye ku nyungu za rubanda rwabo. Kuri ubu AFC M23 ni ihuriro rimaze kwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo kandi ryiyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abushyigikiye. Ibi bivuze ko ibihugu byose bifasha Kinshasa bishobora kuba igipimo cya AFC M23 ndetse u Burundi bukaba kwisonga kubera icyemezo cyabwo cyo kurwanya AFC M23.
Igihugu cy'u Burundi gifite amateka akomeye ajyanye n'ubutasi n'ubuhungiro ku mitwe yitwaje intwaro. Ku Burundi butajya bufata ingamba zikomeye zo kurwanya iterabwoba rishingiye ku mipaka, byatumye gifatwa nk'icyambu cyorohereza abanzi ba AFC M23. Iyo myitwarire ishobora gutuma AFC M23 ifata icyemezo cyo kwibasira Burundi nk'uburyo bwo gukumira icyo gihugu cyangwa kukigisha isomo ry'uko kwinjira mu ntambara z'abandi bigira ingaruka. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi nubwo yagiye agaragaza ubushake bwo kugarura isura nshya ya politike y'u Burundi, yakoze amakosa akomeye mu rwego rwa politike mpuzamahanga ndetse n'umutekano. Kuba yarafashe icyemezo cyo gufasha leta ya Kinshasa mu ntambara ifite imizi miremire y'amacakubiri, ubusahuzi n'ivangura, bituma Burundi busigara bwishize mu kaga. AFC M23 ishobora kugaba igitero ku butaka bw'Uburundi kugira ngo ihangane n'abayirwanya mu buryo bwa gisirikare na politiki, kandi icyo gikorwa gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'iterambere ry'igihugu. Ni igihe cyo kwibaza niba Burundi bukwiye gukomeza kuba igikoresho cya politiki y'abandi cyangwa niba bwakwitandukanya n'imitwe amahanga n'intambara ishingiye ku nyungu zitari izabwo. Ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza FARDC mu kurwanya umutwe wa M23, umutwe w'inyeshyamba uvugwaho gushyigikirwa n'u Rwanda. Iri fatanyabikorwa rigamije kumira ko M23 yigarurira ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo, harimo n'uturere duhana imbibi n'u Burundi. Uburundi bwagiye bwohereza ingabo muri Kongo mu rwego rwo kurwanya umutwe wa Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba ukora mu burasirazuba bwa Kongo ushinjwa kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Uburundi buvuga ko u Rwanda rushyigikiye uwo mutwe, nubwo u Rwanda rudahwema kubihakana. Amakuru atandukanye agaragaza ko Uburundi bwohereje hagati y'ingabo 8,000 n'ibihumbi 10 muri Kongo, aho zakwirakwijwe cyane cyane mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ahitwa Fizi na Uvira no hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Hashingiye ku masezerano ya gisirikare yemejwe muri 2021, leta ya Kongo yemeye kwishyura buri musirikare w'u Burundi uri muri Kongo amafaranga angana n'5,000 buri kwezi. Ibi bivuze ko niba hari ingabo 10,000, Uburundi bwishyurwa miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru. Reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda z'amakuru yacu buri munsi. Amakuru nk'aya nakagaruka no kuri AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Shalom 24.